Yazdırу başlandı. Bugün bizning bilmem nechenchi mart ekenin. Aның әһәмияте дә юк. Кыскасы, biz бүген сезнең белән Far Cry 1-не үтә башлыйбыз. Һәм мин белмим. Biz моны бер серия ясарбызмы? Biz дигәнем мин инде ул, мин Газиз Фаттахов. Сез бәлки мине беләсездер, мин безнең тәҗрибә проектының башлатканы, мин тавышландырам да. Шулай итеп biz бәлки, мин бәлки бер серия ясармын. Бәлки Far Cry-ны тулысынча үтеп карармын. Ләкин мин монда бик шикләнәм, Far Cry 1-не үтәр өчен. Акылсыз булырга кирәк, тиң булырга кирәк, чөнки бу үз-үзенең җәзалауына. Лешәм, башлыйбыз. Һәм безнең катсцена дип атала. Күренеш кисеп алынган. Татарчага тәрҗемә итсәң, безнең бетте. Без яңа гына күрдек, монда утрауга килделәр 2 кеше. Ират белән хатын-кыз. Хатын-кыз тайда шундук, гидроциклда. Ират мачтада булганда аны бәреп төшерделәр, шартлаттылар кимәсен. Бетеп төште. Аннан соң утрауга чыкты. Без тайдык. Кирдек ниндидер бункерларга. Һәм шуннан уен башланырга тиеш. Без ятабыз. Так, уен башланды. Алга барыр өчен W-га басыгыз, артка барыр өчен S. Арасын без беләбез. Шабыр өчен Shift-ка басырга икән дә беләбез. Карандырган ишек икән дә беләбез. Без моның барысын да беләбез. Һәм безнең сөйкләр. Кеше сөйкләр. Мәсәлән, үз-үзен буганмы? Бусы яту. Кая безнең... Так, нужно выбираться отсюда. Дөрес әйтәсең, монда чыгарга кирәк тизрәк. Чөнки монда ничектер әллә ничек. Монда куркыныч. Так, монда түгел. Control. Ага, аңлашылды. Утырыр өчен Control, ятыр өчен V. Менә шулай. Диде, ят. Юк, S икән. Ансын һәр кеше киләүләрдә үзе үзгәртә ала, шуңа күрә моның турында сөйләргә дип, моның турында сөйләргә кирәкме дип уйлыйм. Карагыз, инде безнең матур күренеш 2004 елга уен өчен минемчә бу искитмәле. 2004 елда безнең нәсел чыккан. Хәтерләмим дә инде. Мин 2004 елда компьютерсыз идем. Абыйда гына барый, һәм ул миңа бирми иде. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаю. Есть, сэр. Свободен.
Siz ko'rasiz bunda to'liq dublyaj qo'llanilgan, hammaning sifati aytirga kerak. Мне что-то померещилось. Tugul. Так, u meni ko'rami? Ты даже не пытайся! Meni ko'ra. Mana bit shayton. Bizning elimizda Ironing ham bizning xato bilan iskitadi. Xo'sh. Прием. Ты меня слышишь? Если слышишь, то возьми рацию. Я знаю, что ты там. Я засек тебя, как только ты прибыл вместе с Вэл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня Дойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебя не сдал? В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Shundan nivotirga bo'ladi. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. Bizning ismimiz Jack Carver. Buni esda qoldirish kerak. Deb bo'ladi. Aytirga kerak men ismlarni juda yaxshi esda qoldirdim. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. Sen qizil kulmakdagi, sen bek yaxshi ko'rinasan, deb shunga bronjilet kiydi, yarar. Kiyik, kiri qirik bizda borlig'i 17 patron ham bu aytirga kerak. Эй, хорошие новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Советую поискать в бараках оружие и снаряжение. Boshildi. Mana tingda bizning bir kishi. Так, bo'lmadi u. Yara. Har Не bizning boshqa. высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. So. Atpata bize bulan olur. Aha! Aha! Şuraya. Bıçak. Al bıçakla. Bu missiya bek ağır değil. Buni donirga kerak. Lekin bizga bilasizmi, bizga jumlari qurol kerak. Men yaratmayman pistoletlarni. Джек, я сумел соединить передатчик с твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это даст тебе возможность выбрать правильное направление. Yarar bu yaxshi, lekin bizga aytganimcha qurol kerak jumla. Mana. Necha patron bor unda? Unda bor 55 patron. Yarısigina yetadi deb o'ylayman. 55 patron ko'p bundan bunday o'yin uchun. Endi tilaylanmay boshladi. Biz davom etamiz. Bizga yana ko'rsatda turtib olg'am. Kartadan ko'rsatamiz. Tomir pistolet. Bu narsa. Xotin qiz. Biz davom etamiz. Tak, biz ordiq, shunga biz shom olmaymiz. Bizning kuch ko'rsatilgan 3-chi bo'lib ostdan ko'rsatilgan ostdan. Бригада Альфа. Немедленно приступить к ремонту. Осмотреть бинокль. Обрати внимание, он оснащен усилителем звука и датчиком движения. Доктор Кригер нацепил на всех, кто находится на этом острове, датчики. С помощью бинокля ты сумеешь их засечь. Так. Yoqni aytib bo'ladi, bilasizmi? Yiroq aytib bo'lmaydi. Kelavlarda narsadir durust tugul demaganda kirib yaxshirtib chiqarish kerak. Yaxshirtib aytdim. Так, bo'ldi bug'ay. Yo'saliq. Olg'a ortqa, yoqni ayta, yiroq ayta. Biz hozir. Так, biz tugul. Chigalanda olirga buni. Mana shulay. Har bizga borib, bunda borisida imonlarini o'qitib kelarga kerak. Bu otamizmi yo'qmi? Otni boshlasam bizga kut. Kerak vaqtda otmasa, bizga kut chinabda. Bizning maqsadimiz har borga kerak. Bunda Попытайся захватить одну из машин и отправлять к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. mana yong'og'ini eshitdingiz, bizning maqsadni bizga olirga kerak bundan mashinani. Vertolyot maydonchig'iga borib, ondan bir katerni sheldirga.
Нашар. Икісін тұрасың соң, аңламай. Тұрға ярамай әлі. Так, яқшы құрал біздің ата. Сейінді плюс. Плюс. Мына мұнда кішілер ерілер. Сейінді минус. Біздің мақсат оларға керек. Мұны батырға керек. Машина қалды, райда кеттік байды. Қойы барым? Кетігіз, яратмаймайсың, ұшамайларсың, ұшамайсыз мен. Сөйлеп болмай қатты. Шынды. О, кабандар. Шынды қиын ойын бұл. Менің үшін. Ойнаған жоқ мұнда шутырлар. Ойынды сақталып, ойынды яқшы. Шындан башын көмген шырақта. Все болды. Менің машина шық. Бұқар яртысқана қалды. Менің бой фальшик. Ванга кебек. Әйткенімше, мен қаттым. Бақшылай біз сақланған жерден. Шылай үмітленем. Бұл әзір әкірін. Міне мұндан да әкіріңді түсірілдер. Машинаның да ғұмыры бар бұл айнында. Әзір. Бұлар әзір. Біз дұрыс жерге барабыз мүсін бері. Машина еттір. Нашар Икесі әзір. Экрен. Я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз. Он запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Так, безімді көрділер ма? Говоришь, мошки тебя беспокоят. Ага, тегінде нендер әйдерді езіп үйре бұғай. Тоғышы келе. Айе. Катер езіп үйре. Пулеметі бар. Яқшы түгіл. Істі біздің мұнда таған бек көп кішілер. Әна біздің тишік. Бізге шында барға керек. Блекинанда бар үшін. Мына бұларға ләкмеске. Олар біздіңді көрелер. Сейген сізін бай. Шықалар біздің көрелер. Құралын білсе. Орттан құтырынғандар, алдан құтырынғандар. Әйде, тігілер кеткенде, барайық. Су астынан ғана әкірінгіне. Меға тимесілер деп үмітленем. Олар әлгенді көрмейлер бұғай. Кілейді көрелер. Мұнда біздің самолет. Оларын әк мені үсті. Олар мені көрмейлер. Яқшы. Біздің түп проблема мұнда кислород біте. Үске шықсақ біздің көрешекілер. Ләкин нәрсе шесілмейді. Хаваларға керек әзірек. Шумабыз. Әйде. Барып жетеміз. Кірін. Тимегіз, мен бейті суда. Барып жетеміз. Вон он, стрелять в дыру. Что происходит? Қыран әсерші. Барып жеттік. Шуның білән мұнда туқтап тұрайық. Бітірейік. Әліге бұл бірінші сериябызны барыңызға да рахмет. Келесі ұшырашуларға хәтлі.